مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به
ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلداني ما تخشى عواقبه، كأنني بهما هادي من النعم، أوضعت غي الصبا في الحالتين، وما حصلت إلا على الحسن والندم، فيا خسارتنا سر بتجارتها، لم تشتري بالدنيا ولم تسمي، ومن يبيع آجلا منه لعاجله، يبن له الغبن في بيع وفي سلام، إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي، ولا حبلي بمنصرم، فإنني ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن بمعادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، حاشاه أن يحرم راجي مكارمه، أو يرجع الجار منه غير محترم. Baru lihat lagi tiba-tiba ada nama hari macam وجدته لخلاصي خير مرتزم، ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم، ولم أرد زهرة الدنيا التي ارتطفت يد زهير بما أثنى على هذه، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما ملوك به وادع الأمور بالعلي، ولا يضيع إذا النبي الكريم تجلى بمنتقم، فإن من دنيا الدنيا وغرتنا، ومن علومك اللاعب والملك، لا تنقي سنة
عظمت النار يغفر غفرانك الأمين لعل رحمة ربي حين يقصدها تأتي على حسب العصيان بالكتابين يا رب واجعلنا ومنعكسين اللياليك واجعل عبادك بإن له صبا متى تدعوه الأبواب ويهتدي وجل صحن صلاة دائمة على محت عزمات يريح الصفاء ومن عزمات العين بالنعم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه من تابعين فهو أهلا تقى ونقى والحلم والجميل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر من مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى وسلم عليه مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر من مضى يا واسع الكرم يا رب إلهي لطول المسلمين بما يسندوا بالمسجد حق الصواب الغني إيجاء منبته بإضافة عرضا وأهل وللمساوي وهذه ذكرى وكذلك تقدمات والحمد لله فجئت وثيقته أبياتها فتجات سكين مامية حررها كالبنات واسع الجميل حررها كالبنات واسع الجميل مولاي صل وسلم إلى أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Untuk pembacaan doa qasidah burdah akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Al-Haq Abdul Bari. Pada beliau kami persilakan.
Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah untuk almarhum Andi Abdul Hafiz, yaitu mertua dari Ustadz Zulkifli Marzuki yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini Allah ampuni dosanya, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala man minhu syaqqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adama fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum wa lam yudrikhu minna sabiqun wa la lahiq wa riyadul malakuti bi zahri jamalihi muniqa wa iyadul jabaruti bi faidi anwarihi mutadafiqa ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المقصود ولا تنطلق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وإجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونطرح بها من موارد الفضل واحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا معفوفا بنصرتك واقذف بنا على الباطل فندمغ وزج بنا في بحار الأحدية وانشرنا من أوحال التوحيد وأغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة أرواحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جامع عوالمنا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para tuan guru, di antaranya yang hadir alhamdulillah pada malam hari ini Fadilatul Doktor
Kiai Haji Ahmad Sayroji Dimyati, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Alwi Rashid Al-Mukarram, Kiai Haji Al-Mahdi Arif Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Andas Abdul Somad Nasih Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Bari MA Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Saleh Yahya, Kiai Haji Fauzi Mahbub, Al-Ustaz Haji Maulana Arif, Al-Ustaz Rawi Bayhaqi, serta para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Terkhusus kepada yang kami hormati juga Syekh Mahir, alhamdulillah hadir bersama kita, Syekh dari Kairo, Mesir. Dan tentunya tidak lupa juga pada malam hari ini penceramah kita yang sedang dalam perjalanan, Habibun Al-Mahbub Al-Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, dan juga nanti Al-Mukarram Kiai Haji Salman Abdullah, serta para hadirin jamaah sekalian ujung sebelah kanan sebelah kiri yang mungkin namanya tidak dikenal oleh penduduk bumi namun dikenal oleh penduduk langit. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kesemuanya dipanjangkan umurnya dan sehatul afiah. Dan tentunya kita doakan kepada guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehatul afiah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan diberkahkan kehidupannya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga tidak lupa guru kita, pembimbing kita di Majlis Buddha Sultan Al-Mukarram Ustaz Haji Zulkifli Marzuki dan Ustaz Imam Kurniawan juga, mudah-mudahan keduanya selalu diberikan kesehatan, sehat afiah, panjang umur, dan juga selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga memperingati milad Majlis Burdah Sultan yang ke-3 tahun. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dapat membawa manfaat serta menjadi syafaat kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para asatidz, para tuan guru, untuk acara malam hari ini mari sama-sama kita membuka membaca suratul Fatihah, terkhusus untuk mertua guru kita Al-Mukarram Ustaz Zulkifli Marzuki yang beberapa hari kemarin telah meninggal dunia, almarhum Andi Abdul Hafid bin Andi Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan untuk guru-guru kita semua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sudah meninggal mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita mohonkan doa untuk para donatur yang telah menyumbangkan hartanya. Alhamdulillah sampai terselenggarakannya acara Maulid pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan kebaikan semua donatur-donatur kita diberikan keberkahan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan Rawi Barzanji yang akan diiringi oleh tim ketimpring dari Masjid Rodotul Falah yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Khudari dan tim. Untuk pembacaan rawi pertama kami mohonkan untuk Fadilatul Ustaz Haji Maulana Arif untuk memimpin pembacaan pasal pertama Rawi Barzanji. Pada Ustaz Haji Maulana Arif kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk salawat yang pertama untuk dipimpin oleh Ustaz Ahmad Khudari.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه
وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk pembacaan rawi pasal kedua kami mohonkan kepada Ustaz Ahmad Sofiyullah. Kepada Ustaz Ahmad Sofiyullah kami persilakan. Itu dia. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فقل سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية
ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه فاعظم به من عجب تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطكم المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عدل سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صولا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير إبراهيم البهية وبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk pembacaan pasal ketiga, kami mohonkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sofwan. Kepada Ustaz Sofwan kami persilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نصيب سبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه
وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حميا، وبشرت الجن بإظلال زمنه، وتركت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Habib al-Mahbub Al-Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman As-Salat. Untuk memberikan jalan untuk Habib Taha. Baiklah, untuk bacaan pasal tempat selanjutnya kepada Haji Muhammad Ali Nur, kepada Ustaz Haji Muhammad Ali Nur dipersilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأكوان المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد جدد بأقواله بنيعة من الطائفة النجارية، ومكث بهم شهرا شكيلا يعانون شكمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على والد
9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتمثله سنا صلى الله عليه وسلم. Landscape aja. Nah, begini dulu dah. Lepasin dulu gini. Bisa minta landscape. Tadi katanya dalam udah landscape. Mana? Pegang HP-nya. Ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika الله بإسرائيل
وارحمنا جميعا يا وعنا سيئات يا مولاي ومولاي يا مولاي ومولاي على النبي المصطفى بدر التمام بدر التمام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي ارحمنا جميعا ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد وصلاة الله على أحمد عدد من ستوري صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الهادي محمد أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة ضراء مولد الذي كان للدين نسرا بيومه وزدهاء يا من عاد بوطني بنطوة من فخر ما لم تنل النساء وذكرنا بأفضل مما حملت قبل يمن الأضواء مولد كان منه في قوله الفخر وبال عليهم وعباء وزوالت بشرى العواطف عن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا قد اعتقنا القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاتي وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baiklah, untuk pembacaan doa Maulid berjanji kami mohon kepada Fadilatul Ustaz Kiai Haji Al-Mahdi Arif. Kepada Kiai Haji Al-Mahdi Arif kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عليم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله لما وصفاته ما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره من قدر العظيم اللهم اجعلنا نستغفرك ونستغفرك واتنا واتنا يا الله يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة لا يهتدي انت بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا باسط اليدين بالعطيه يا من اذا رفعت اليه يكف العبد يا من تنزه بذاته وصفاته الاحديه ان يكون له بها نظائر واشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والازليه يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استندناه الى القدرة القيومية وارشد بفضله من ارشده واجتهده نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزعت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية فمن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه للهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته والمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات وأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتطفئنا كل همة وجلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتثني لنا من حسن يقين كتوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتشاهد لنا من صالح الأعمال مع الزاجرة وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمته ومغفرته وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقامه ومزية ولكل غد ما أمله فيك رجاه وقد سألناك قادين موهبة لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأسر الرعاة والرعية وأعطف الأثر من جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ارتياح سيده السادة السابع والربا واغفر لنا سجهات البرود المحببة المولدية سيدنا جعفر من يلبس النبي نسبته ومنتمى وحقق له القرش بقربك والرجاء والأمنية واجعلنا مقربين مقيمه وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وصغار اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدبلي بأقراط جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم
على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله صلاة الفاتحة. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti pembacaan maulid berjanji yang tadi telah dibacakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para hadirin, untuk selanjutnya kita rehat sejenak sambil kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Ini di pause dulu. Asas udah dulu. Baiklah para hadirin, sambil dinikmati hidangan yang telah diberikan, mari sama-sama kita dengarkan untuk sambutan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, pembimbing kita di Majelis Burdah Sultan pada Fadilatul Ustaz Kiai Haj Zulkifli Marzuki pada waktu dan tempat yang bersiaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama al-afadil wal akilla, akhusukum bizikri wa fi muqaddimatihim Fadilatul Ustaz Kiai Al-Haj Dr. Muhammad Syahrazi Dimyati, matana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih, wa Syekh Mahir bin Qahirah, matana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Al-Mahdi Arif, matana Allah bi tuli hayatihi
dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, pembimbing kita, ad-da'i ilallah, fadilatul habib, al-habib Taha bin Ali bin Abdurrahman As-Siqaf, ata'anallahu bi tuli hayatihi wa nafa'ina bi ulumih, wasalah al-ustaz Kiai Al-Haj Abdul Bari MA, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Syekh Kiai Haji Alwi Rashid bin Kiai Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ata'anallahu bi tuli hayatihi, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Rawi Baihaqi, ada Dr. Kiai Haji Levi Fakhrul Afifi, ada Kiai Haji Abdul Somad Naseh, Ketua MUI Kecamatan Setiabudi, alhamdulillah beliau hadir, dan ada Ustaz Dr. Fauzi Mahbub, dan wabil khusus sahabat saya, teman saya, Qori kita, Qori kebanggaan Indonesia, yaitu Ustaz Haji Salman Amrillah. Beliau juara 1 MTQ internasional di Iran tahun 2019. Karena beliau juara 1 2019, akhirnya kita kena COVID semua 2020. Bukan karena beliau, kebetulan 2019 juara MTQ. Kita doakan guru-guru kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan dengan asbab kedatangan mereka semuanya, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat daripada perkataan daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi di dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Dikatakan bahwa beliau mengatakan bahwa siapa orang yang melakukan man hayya li ajli qiraati maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan asyarahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Mudah-mudahan, kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, siapa orang yang ngajak makan orang yang membaca peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia kumpulin orang-orang, terus dia nyalain itu penerang-penerangnya, terus dia pakai baju yang bagus, wata'aforo, dia pakai wangi-wangian, watajammala, dia bagus-bagusin itu pakaiannya, ta'ziman li maulidin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat dia menghormati daripada hari lahirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasyarahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Insyaallah nanti kita semua akan dibangkitin bersama dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah itu ada fi a'la illiyin, yakni fi jannatil firdaus insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti beliau itu betul-betul sesuai apa yang tadi kita sudah baca, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli haulin minal ahwali muqtaham. Mudah-mudahan nanti kita semua akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau di hari yang mana nanti begitu mencekam dan menakutkan. Insya Allah nanti kita akan dibimbing dan dibantu, ditolong oleh baginda besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru-guru kami, para orang tua kami, para ulama-ulama kami, para masyayikh, para tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian semua di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, tidak ada harapan yang lain. Mudah-mudahan dengan kehadiran daripada guru-guru kita dan para tamu undangan semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika kami di dalam penyambutannya kurang baik
baik jamuannya maupun perbuatan kami ada yang tidak mengenakan. Nah, dapatnya roti doang sama air, tapi insya Allah habis ini kita makan kebuli kambing bareng-bareng. Ya, insya Allah. Dan saya juga mohon doa ya, hari Minggu kemarin mertua saya yang laki ya Bapak Andi Abdul Hafid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum berangkat ke sana, nanti insya Allah jam 10:30 saya harus ke bandara nyusul istri saya yang kebetulan sudah ada di Makassar. Saya mohon doanya, mudah-mudahan nanti perjalanan saya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada mertua saya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kami Kiai Haji Zulkifli Marzuki yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sehatul afiah dan diberkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin tamu undangan sekalian, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran demi menambah keberkahan kita pada malam hari ini kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Salman Amrillah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Salman Alhamdulillah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan dan ucapkan kepada Habib Al-Mahbub Al-Habib Qud bin Muhammad Fajr Al-Waqqas dan juga Habib Syekh Al-Hasni serta para tuan guru lainnya. Baiklah hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk inti pada acara malam hari ini yakni penceramah agama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Al-Mahbub Al-Habib Thaha bin Ali bin Abdul Rahman As-Sattar. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk segera dilakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man arsalta lil alamina khaira uswah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد للمسلمين خير قدوة وعلى آله وصحبه ومن اتبعه في كل خطوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. المكرمون, sama-sama kita hormati, kita muliakan para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidzah, para muallimin, begitu banyak hadir di tempat ini. Begitu pula para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, khusus berzikir, guru kita, orang tua kita, da'i Allah, Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Doain mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Begitu pula guru kami, Ustazi wa Syekhi Dr. Syairazi. Kita juga doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Ustaz Al-Mahdi Al-Marhum Kiai Haji Arif Ismail. Begitu pula Ustaz Kiai Haji Alwi, akhina Ustaz Abdul Bari Al-Marhum Kiai Haji Muhammad Ali, Al-Marhum Kiai Haji Ahmad Junaidi, Dr. Ahmad Laifi, Ustaz Abdul Samad Al-Habib, Syekh Al-Hasni, dan seluruh para kiai, para habaib yang mohon maaf apabila tidak tersebut namanya satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita, teriring doa untuk guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka semua sehat panjang umur, berkah manfaat, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-muridnya dapat terus diaku sehingga kita menjadi pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa terkhusus saudara kami sahibul majlis, pimpinan Majelis Ta'lim Golok Sultan. Apa ada? Pakai golok ya? Oh, nggak pakai golok. Oh, Majelis Sultan. Yang goloknya sebagian udah diumpetin, takut saya para itin bawa pulang. Dengan Ustaz Zulkifli beserta keluarga besar, beserta ibunda beliau, yang mudah-mudahan kita doakan beliau beserta keluarga besarnya, khususnya Majelis Ta'lim
The Sultan ini, murid-murid semua, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, istiqomahan untuk terus berjalan di jalan Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana niat beliau ngumpulin kita di malam hari ini untuk maulid Nabi besar Muhammad, mengenang Nabi besar kita Muhammad, membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya niat ini terlaksana di dunia saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kembalikan pula kita berkumpul dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bicara lama-lama karena Sohibul Hajahnya juga mau jalan 10:30. Besok malam ini, besok ya, kita doakan mudah-mudahan juga mertua beliau bergembira ngelihat mantunya bisa kirimin pahala kebahagiaan untuk beliau walaupun adanya di Makassar. Mudah-mudahan anak kita juga semua jadi anak yang salihin salihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat ulama kita, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, wali besar, imam besar, alim besar. Beliau ada mencatatkan juga sebagaimana catatan yang sering kita dengar. Dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Fa kaifa bimujalasatihim? Fa kaifa bimujalasatihim? Lalu nggak sampai situ aja. Wa kaifa inda dzikri aslahis salihin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja malam hari ini itu kita sebut-sebut para kekasih-kekasih Allah, sudah turun rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahibul Bait Ustadz Zulkifli sengaja undang begitu banyak orang-orang soleh agar kita bukan hanya ceritain orang soleh tapi duduk bersama mereka orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Tapi nggak sampai situ. Ini maulid diadakan, kita belum nurahib dhaifuna Syekh Mahir, Syekh Mahir dan Mesir wal afu. Belum ditegurin tadi ya. Banyak benar habisnya. Imam al-Azhar, Masya Allah, Masya Allah. Bukan hanya duduk saja di dalam acara maulid, tapi kita juga melihat, mendapat doa dari orang-orang yang saleh, para guru-guru kita yang tersambung sanad keilmuannya hingga hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nggak sampai situ aja, dibacain lagi tadi Barzanji. Tadi maulid itu maulid Barzanji, yang orang sekarang udah mulai jarang. Itu tepokannya aja tuh belajarnya lama tuh. Tepokannya tuh susah itu. Saya girang banget datang-datang disuguhin Barzanji. Udah jarang orang mau baca begitu-begituan. Ada Syaraful Anam dan lain sebagainya. Intinya betapa beruntungnya kita malam hari ini berkumpul dan juga mengenang, membaca sirah Nabi besar kita Muhammad. Yang pangkat beliau ini sebaik-baiknya pimpinan orang-orang saleh. Maka di dalam kitab Fathul Bari, di dalam kitab Usadah Al-Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin, Syekh Murtada Az-Zabidi, beliau mencatatkan kalau ada orang datang perayaannya orang soleh, mau itu haul, mau itu ziarah, dia bakal dapetin karunia dari Allah berupa al-wilayatus sughra.
magam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tapi masih kecil. Masih apa? Masih kecil, dapat rembesan. Paham nggak ini rembesan nih? Hah? Masih ngerti bahasa Betawi orang sini? Masih cepretannya dari Solhibul Haul yang kita hadiri itu haulnya. Tapi kita sekarang bukan diajak haul saja, melainkan di atas peringatan haul, karena yang diperingati nggak mungkin ada orang soleh, melainkan ada pembawa ajaran kesolehan itu tersebut, sehingga Allah jadikan kita insya Allah bergabung sekelompok dengan mereka para awliya wa salihin. Allah nyatakan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi. Betapa beruntungnya kita datang acara maulid, mau di mana aja, mau di mana aja kita datang. Tapi sayang, beribu sayang, kita pun harus tahu, saudara. Kita harus tahu juga, wahai umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad. Kalau sebatas duduk doang terus kita ngaku sebagai cinta kita ini adalah cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad, kayaknya jauh gak? Jauh. Tadi numpang nanya aja nih, numpang nanya. Bukan karena mentang-mentang yang tadi baca Quran Qori nomor 1 di Iran. Tambahin 2020 COVID. Pak, ajak ngomong, Pak. Kirain orang ada nyawa. Tadi baca Quran enak gak dengernya? Jawab dong, enak gak? Paham gak? Yang benar. Saya nggak mau dah membahas terlalu dalam, enggak. Cuma orang yang kita peringati hari lahirnya, maulidnya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Qori tingkat nomor 1 di dunia internasional, siapapun, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada satu juz, jangan satu juz, nggak ada satu ain, jangan satu ain, nggak ada satu surah, jangankan satu surah, hatta satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah firmankan, nggak ada satupun di antara kita bisa baca, apalagi sampai sebagus tadi, kalau bukan karena Nabi besar kita Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala al-Habib, sallu ala Muhammad. Emang begitu Habib? Naam. Kalau kita kenal nih yang namanya listrik punya konverter, aliran yang begitu besar dikonversi agar bisa masuk dan nggak buat rusak yang namanya elektronik di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan baca bahasa teknis sedikit bisa ngikutin ya. Kalau bukan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai konversinya, sebagai konverternya, nggak ada satupun manusia di dunia ini, mau dari kalangan malaikat, mau dari kalangan jin, mau dari kalangan manusia, yang mampu membaca walaupun satu huruf. Berkahnya siapa kita bisa baca Quran? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Dapat tahu dari mana Habib? Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan di atas unta beliau yang begitu hebat. Ini unta aja makmur, diperintah, dapetin langsung perintah dari Allah. Ketika Nabi masuk ke dalam Madinah, kota Madinah, biarin kata Nabi, lepasin unta saya, ntar saya nginap di mana dia berhenti. Fa innaha ma'murah, karena dia udah dapat tugasnya. Unta Rasulullah ini bukan unta sembarangan. Diadu sama unta yang lain juga menangan untanya Nabi Muhammad.
Paling kuatnya unta tunggangannya Nabi besar Muhammad. Ketika beliau berjalan di atas untanya di tengah padang pasir diikuti para sahabat, tiba-tiba seorang pedurenan, maafin ya, namanya ngoceh di mana-mana, beda-beda tempat pan. Ya. Nih unta tiba-tiba nyosot, apa nyosot tuh? Nyungsep, ya, ngerti nyungsep? Nyusruk. Nih unta tiba-tiba nyungsep. Karena Nabi biasa aja, dilihat sama sahabat, oh Nabi baik-baik saja. Didiamin sama sahabat, sahabat udah paham, sahabat udah ngerti. Lalu naik aja lagi nih unta, jalan lagi aja. Ketika sampai pada tujuan, ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi tuh? Kok untamu yang begitu hebat tuh? Padahal di atasnya kan engkau doang sendiri. Padahal ini unta bertonton kuat dia pikul tuh unta. Tapi di dalam riwayat itu, ini unta tiba-tiba nyusruk. Nabi jawab, oh tadi, nah, ini unta pas nyungsep. Iya, ja'ani Jibril. Datang kepada saya Jibril. Membawa wahyu. Lihat hadirin, nabinya di atas Yang nggak kuat Nabi apa unta? Jawab dong. Yang nyungsep Nabi apa unta? Sallallahu alaihi Muhammad. Satu lagi ya. Ada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana tugas mereka mencatat wahyu dari Allah. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi panggil tuh para sahabat untuk nyatet. Ada yang nyatet di pelepah kurma, ada yang nyatet di mana aja dah. Biar kecatat. Sekali waktu Sayyidina Zaid bin Thabit, salah satu dari sekian banyak pencatat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi saat itu turun Jibril membawakan wahyu dipanggil sama Rasulullah. Cuma sayang suara imla tuh diimlakannya, imla itu apa imla? Didikte. Ketika didikte oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suara Nabi ini agak kecil. Suara Nabi agak kecil. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit agak maju. Makin maju, belum kedengaran juga. Maju terus hingga dengkul sahabat mulia Zaid bin Thabit bersentuhan secara langsung dengan dengkul mulia Nabi Muhammad. Apa yang terjadi saudara? Ketika bersentuhan itu dengkul sahabat Zaid bin Thabit dengan dengkul mulia Nabi Muhammad, seketika ditarik dengkulnya. Seketika itu juga loncat mundur lagi ini sahabat Nabi besar Muhammad. Ditanya, kenapa ente udah dekat sama Nabi kok mundur lagi? Oh, nggak kuat kata dia. Nggak kuat saya. Ketika saya tempelkan lutut saya berbarengan dengan wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Rasa dengkul yang nempel dengan dengkul mulia Rasulullah, seakan itu dengkul bakal pecah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Begitu hebatnya Nabi besar kita. Begitu mulianya Nabi besar kita Muhammad. Begitu agungnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau mau ditanya beneran nggak cinta kita kepada Rasulullah, yuk sama-sama kita tahu diri kita. Kita ngaca sama diri kita, udah berapa juz nih hari kita baca Quran? Ada yang udah 10 juz belum? Ini hari. Udah diam aja nih. Ada nggak katangan yang udah 10 juz? Tanya dong, Habib. Sama enggak? Sama sih juga enggak. Mau ngapain kita jadi orang munafik, betul? Jadi turunnya dari 5 juz. Ada nggak? Nggak ada. Tanya dong mana? Anda juga enggak? Sama enggak juga. Sama enggak juga. Yang sejuz dah nih hari sejuz ada nggak? Udah habis sejuz ada nggak?
Nggak ada juga. Terus saya mau tanya, ini kita yang hadir maulid ini cinta nggak sama Rasulullah? Buktinya apa? Nah, buktinya al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Minimal qalbul muhib yuhibbu kulla ma tasala bil mahbub. Minimal udah Quran sejuz sehari enggak. Satu ain kata bahasa orang Jawa, satu kaca juga enggak. Datang maulid niatnya buat kebuli. Sayang apa enggak tuh? Sayang apa enggak tuh? Sayang Pak, sayang. Tapi kalau ditanya cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Ini bukan saya datang. Siapa juga bisa datang. Betul? Masa mau tiap tahun cuma